Tēnā koutou. In video 7, we looked at the use of Hei Aha, meaning what, or asking what something is. Today, we're going to look at something that sounds very similar, but has quite a different meaning, and it's Hei Aha. When we use Hei Aha, we're asking what something is used for. So appreciate the difference between Hei Aha and Hei Aha. You'll see beside me in the office here, I've got a few common household appliances. Up the top here, you've got our tīkera. Underneath it, we've got our trusty ngaruiti. And underneath that, we've got the pouaka mātau. So once again, tīkera, ngaruiti, pouaka mātau. So if we look back to the question, the focus question for today, Hei Aha, we could ask, Hei Aha te tīkera? In other words, what's the kettle for? Hei Aha te tīkera? What's its purpose? And obviously it's for heating up water. So if we think back to the section we did on whaka, we could use Hei Aha te tīkera, hei whakawera i te wai. Hei Aha te ngaruiti, hei whakamahana i te kai. Hei Aha te pouaka mātau, hei whakamātau i ngā kai. Kei te marama. Hei Aha tēnei. Hei whakakirihau i ngā pepa. Me pēnei. Ia, kapai. Kapai. Hei Aha tēnei. Hei patu i ngā nārara moro iti. E hoa, ho mai ngā ki hei raka i te kuaha. Kia ora, bro. Nō reira, Hei Aha, what's it used for?